Ćao, kaj ima ljudi, ovdje je Galaxy777 i kao što vidite dole u naslovu, sad ću vam pokažem kako da snimite vaš prvi video ili svejedno koji je. Uglavnom kako da snimite video. Po meni najbolji program je Fraps, link će biti u deskripciji. I to je jedan program najlakši po meni za snimanje i imate tu svakakve opcije, možete i da slikate sa njim, možete bilo šta, samo jedina mana kod njega je što nema pauzu. I sad ću vam pokažem kako otprilike da znate da ga koristite. Ovo nije toliko bitno. Fraps, to vam je ovo gore, vidite ove brojevi gore. To vam je za to da bi znali koliko imate slike ovih na sekundi. Ali ako hoćete da ga ne vidite, onda hide, da ga sakrijete, onda ovdje imate da full screen, da to isključite i uključite na dugmiće na vašoj tastaturi. Ovdje je movies, kada to video da snimate, to je sad bitno. To ovdje ako imate Windows 7, naravno to štiklirate da vam se čuje zvukovi kompjutera. Ovdje je najbolje multi-channel. Sad ako hoćete zvuk, onda ovo štiklirajte, ako nećete onda ostavite ove prazno. Onda ovdje to vam je kad kliknete bilo koji broj da vam se čuje, ne broj, bilo koje dugme, da vam se samo ta čuje glas, a kad ga držite, a kad ga pustite onda ništa, nema glasa. Ovdje koliko slike na sekundu, ja ću da ti 60. Ovo je da vam video se zaustavi kad pređe 4 GB. Ovo je da sakrijete ovu strelicu od miša kad snimate video. Ovo je da vidite opcije formate, kako ovdje piše, dok snimate. A najbitnije je ovo gdje počinjete i gdje zaustavljate da snimate. Kod mene je na F9, vi stavite, sad možete da promenite. Ovo vam je half size, full size, da vam se full size da vidi cijela slika i dole i sve celo. A half size je samo da vam se vidi bez onog dole, što se meni sad to ne vidi. Gdje je start i sve to, gdje slike, dobro. I ovdje izaberete format slike, BMP, JPG, PNG, TGA i tako to. Ovdje slikate na F10, vi možete staviti kako hoćete, ali meni F10, dobro, to nije bitno. Eto, to bi bilo negdje to glavno kako snimati sa Frapsom. I eto, to bi bilo to.